Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva nina bezulu eliphezulu silapha ke kwi-channel yithi sibuya nolwazi oshukahlukene siphakele siliqoqe bese siphakela lona ngenhloso ukuthi likwelekelele likufuna umqondo likufundise likukhuthaze mhlawumbe kwesinye isikhathi igama ngoxolani ngipasa weningi ngidokotela umsima ngithembisa dokotela kanjani khona babe ngiyaphila mina wena hayi kuyintokozo ukuthi siyaphila dokotela uNkulunkulu sasolile ngifuna la singene nje sithi ukuyika phezulu kancane odabeni kunabantu abakuma relationship ungena ku relationship izinto azisebenzi kahle amuve noma ukuthi nje kunento encane ngabe umuntu wesifazane noma indoda uthola ukuthi uba kubudlelwane bathandana nethi kuvela iproblem encane esikho sithi bahlale phansi bayilungise angafuni ukuyilungisa athi mina ngimove on akube normal nje ukumove on aye kwenye relationship nakho ukuthi uhlala hleli nje kube nephuthanyana asomuvile on kungaphela unyaka semuve kuma relationship mhlawumbe ngaphezulu kwawu10 noma sethandana into abawu10 lo wathi hayi umove on ngabe into enjalo singathatha njengento normal noma singabona ukuthi hayi la sekuhambisana namalo ukuthi nje umuntu angabi nesibungu ku relationship uthinta indaba ehlela bhuti asibeke straight nje sihlale endabeni singaloku siya lena le nangabe uyadibona umuntu wenda lokho ufune wathi kunemagama into wabita la nangabe umuntu wesifazane uyayenda lento kungaba maybe unelizekwa le ukuthi na uhleli nemuntu ningahlala maybe ungavana nalomuntu inyanga or 3 months or 4 months or angeke tifike ku 8 months ufuna ukumshiya lo muntu shothi ngalendlela wena wafuna na uhleli nemuntu lento ibona ngathi ikwenda lo muntu ngathi awubona akusingumuntu or awutholi le ntashinga ngendlela lengiyo ubona ngathi ungayithola kuloya lo sacalile manje uyakushela lelo lizekwa lezeko okhuluma ngalo into yeqemgwaqweni noma yiloyo noma into ozalwa nayo lizekwa likuloyo babe into lofakwe umuntu uthola ukuthi nangu lo muntu lona athi lona ngifuna kumlaya lo ngifuna kumlaya akathandanga lo muntu lo wathi abakufakele into leyo akufaka ukuthi ngifuna kumenda abahambe bahamba aketuka ngamanye amagama abheka phezulu noma ngikuphi ibanga lala nezekwa into efanayo ngoba ngeze ukunethu kuthiwa ibanga lala means ukuthi wena ufise uhambo la ibanga lala solo ngilolizekwa ngithi thina ngesiswati lizekwa leli ibanga lala ngesizulu ibanga lala lento le dohamba ugenuka wena ubheka phezulu babhekisa phezulu futhi kube normal ungayiboni inkinga kube normal ungayiboni inkinga sekuna lento babe la kuthi abantu besilisa nabo angikhuluma ngabantu besifazane kuphela ngikhuluma nabo babe nabo baba ugadza unalento labathi lizabazaba nilibonzana bangakugqaba ngalento leyo uyindvodza babe angeke kube nemfathi na uthola lo umvakathi khona kwasimnanzi uyagijima uthola lo uvakathi na ubuka nje wena le face nje ibona ngathi labantu ngathi nje la kukhona kutshintsha lokuthize likwenda ubone indvo lengekho baqabe ngelizabazaba baqabe ngelibonzana lebonzana lezabazaba ubani ogcaba inyanga ozobe uye kuyo noma bakugabe ekhayini bekulaya noma bakugabe ekhayini befuna ukuthi wena ube nje umuntu ongazinzile kuma relationship ungafika babe kumsimango ngifuna abangive kahle nalapho ungafika babe kumsimango abone ukuthi wena kunesilwane thide ngikufuthi sengugezisa sekunemuntu kufuna ngithathe lezabazaba kuze lesilwane sibaleke la kuwo ngihlanzele imithamo nalezabazaba nalelibonzana suyasuka wena msimanga akakunikanga maybe umgomo msimanga unikile umgomo but wena ngoba wena uthanza skate uyahamba uyolana umuntu wesifazane le mithi yami ilokhitha lobufazane balomuntu wena suyothanza skate waya na ubona skate timvukutemba ngamanye amazwi uthi dokotela uma inyanga noma umelaphi wendabuko ethe ungalali noma besifazane uma uqedisenzela umthamo for 3 days umuntu akagcina lokho ngoba angagcatshwa ngomuthi ozodinga ukuthi angalali nomuntu wesifazane for 3 days angalala ngalo after 3 days lo muntu uzobe sokwazile ukuthi ungene egazini udala utheke kodwa walala before 3 days ushuthi wenqe imgomo ongenza ukuthi ube neconsequence ukuthi ungagcina usulala nabantu mlibe qho exactly babe futhi bayilungise kahle abantu ngiyacabanga abantu bangivisisa la kunemijovo bayedibhedlela bajova
kunemijovo esibhedlela ufike bakujova bakutshela ukuthi wena hamba uyolala ekhaya urelax until kusasa abasho ukuthi hamba uyorelaxa ulale nomfati doba ngayibeki straight ngembaba lento mara bakutshela ukuthi hamba uyolala sikushaya umjovo sakunika amaphilisi lala lamaphilisi asebenze la urelax nje ulale ube free la ulele khona baqhaza ukuthi shothi ngaba amagama uzila leli gcasi kuze lamaphilisi akho nalomjovo ukhona kusebenza nala kithi tinyangeni ufuna abantu bakunderstand la ngithi mina ungalali nemuntu wesifazana ungaba kabili ungaba kathathu ungaba kane ungaba kasini kwenteke nje lo muthi lenkunike wona ukuthi unathe uyohamba uyofika uhlale kuwe esinyeni uyahamba uyolala namawakakho mawakakho umathi ngamhlophe beka ngophi uyangithola ba uyolala namawakakho kuphela 2 days 3 days take time wona uphola mawakakho ecala uyopha so yacala wena uthi yami vele ngibonile bengiloya ngona kwena mina ngiyaphila wena yali uyopha ukhohlwe wena ukuthi lokho opha lokulapha ufake nguwe ulale naye wena wasusa lokunqola kwakho wakufaka lapha ene lokunqola kwakho sohamba nalo kuhamba nelilumbo lelimsima ngalifakile lokugula lokufuna kuwe kuwele emhlabathini sokuwele enyameni uyaqala makuyopha lokungapheli so yacala ukuthi wena vele ngadi ngikubona bongiloya ngoba abantu kwasho wacima kade wena othi loyele umfati wakho kuyazila amajaha embutho udla uzile lo muntu ke onelizabazaba niyakwazi ini dokotela ukulikhipha nangu sengiyayibotha hayibo yazi angikwazi ukuzinza ngithi ngithola umfazi ngimbotho uyangithanda kodwa ngitho sengiphumele ngaphandle nakhona sengifile ngaphandle nakhona ukuthi ngiyahlala kuhlaleki sengimuve on akuhlaleki nje umuntu wesifazane oyi-1 ilezabazaba leli niyakwazi ukumlekelela dokotela babe samlekelela kunento esishiyako lana sidabuya lapho balaleli ngisichaza ukusilekelela kanjani sokunalela kuthiwa ngumvemve mvemve ngikhuluma ngenyoni le uthola emadwaleni ematsheni nayihamba lomsila wahlala ubheka ukuthi big ungabona umntwana wakho ongathi bona umzala umuntu utshintsha amadoda njengapheceledi njengalabantu laba labathi send ibusiness ngale entweni intabo umzala umdunu nabo kwakho uthi bona utshintsha amadoda ngelanga wena ufuna ukulala na 6 na 5 amadoda hamba ukhipha mvemve unemvemve wena la ngokuwe kuhlala kuluma kulento le emfihlakalo leya ngoba lesikhulumako ufuna nebantu bana sibahloniphe emakhaya wena umzali uyangiva ukuthi ngiyapi kulento le emfihlakalo ufuna uhambe uyokuthola inhlanga somewhere ibulale le yanhlanga yakho lekhona lapha yamvemve unamvemve akukho umuntu la even nenkomo imbala iyakhathala nje imbala iyakhathala njengenja nje ufuna bayibonele abantu abazala abahlaniphile batali vale igama inja iyabalatha nangithi iyabalatha ngisho ukubharashela so le osuyithinta yomvemve ngilomvemve uyafana lebangalala ne liba afani babe yemvemve ngathi kushaya isikhathi lesikung1 manje wena so lele na 7 8 abantu 9 usafuna abanye awuneli awusithi kuphume ekseni uthi ubaba sekhaya iphume kushaya ubusuku bonke mophuma ekseni nje unohamba emsebenzini yena wena fake enye indoda ngiyabona lokufaka naphuma ungena lapha kujabulana uphuma kujabulana uyakusipha uphuma kusipha uyazo labantu basethela amafoni nakho ngetikhathi yivo velele wena lothi misile ngayo lo uyendako wena awukhoni lokwenda bazi bakukhuthe maybe nebangani bathi imngani wamthina ayasasaba kuhlala naye wena lena uyawatshintshela amadoda manje ngilama maybe yalana na 7 na 8 imngani wami kanjani uzokuthi guarantee wena uthi hayi mina ngisikhokho khipha lo mvemve akunasikho mvemve uzalwa nawo noma yilumbo oloya ngani lilumbo babe suba kuloyile o lilumbo ekusuke ukuthi bakulaya kahle ngamanye amagama ukuthi lo sitomlaya sitowenda kanjena kanje kuze impilo yakhe idestroy lona nje ngifuna wende ke so babe ukuthola ukuthi ubone indoda beyithanda le ndoda yaspenda imali tayo yenda ini sekutholakala ukuthi wena wegcineni uba nemuntu lomunye sombona ukuthi lona wenza kancane sokhona ufuna wenza phambili lo munye umuntu uyahamba baba uthatha lo mvemve akudlulisele ngawo kuthi lo nethi ngoba ngiyambona vele ufuna ukungishiya ngifuna ahambe nale yangifuna adlule kuye nale yangifuna adlule impilo yakhe nje ngifuna hlala adlula konke lamadoda uthola ukuthi wena umfati uyahlupheka le ndoza yakho uqala seyishadile inemoto inebantwana inemfunelikhaya wena unalikhaya utholakala amadrobheni wehlenyuka inkinga yasala kwi-ex waba ne-ex yaba nomona ukuthi siyayishiya yathi ngizomlaya lo ngeke azazinze vele angeke azalungele ngilutho ngifuna hambalala na wonke lamadoda la emhlabeni thola wehlenyuka ugcina uyaguqa bantu babangilalele kahle ene bayibona lento
naba la nawo sesentomba usitogijima lamadropini gijima sikhathi siyahamba siyaclicka sikhathi minutes and second and hour uyajika khona uyotholakala manje nasubuye elokishini uyababona labo mama babele bothola ukuthi la mathaveli lawo la ipotsini la kuthiwa khona imbamba ini sebawumelele lamathambo imilenze seyomelela kwamuntu bathi lona sesizodwa bekane yibuna kasana yibuna soshanga inhlanga lempecele yibona labo baba sekuphelile ngabo ngempilo nawo ke lamadoda ngingenzeka uyitshela uyisoka nje sewedlula awulona isoka wandluliswa wena so lo washi umuntu owayekuthanda wathi ke lo angeke azazinze vele angeke azazinze uthathwe noloku ujabule ukuthi uyisoka kanti impilo yakho isidlulisiwe ufuna masise iminyaka isihambile ube nomuntu ohlala naye ekhaya uzinze njengendoda kodwa uma ngenzekile lokho kungenzeka une problem yeah dokotela basizakala abantu inombolo bayilapha ngaphansi nimfonele udokotela enikwazi ukuthi la kanjani amsize elakho lokugcina dokotela konke lesikubalile nini bekunena sinobala ukuthi kanjani konke lesikubalile lokho kunetindlela takho tokulungisa ungabonana na Mr Msimango 230 Jiyani sitabulungisa lokho futhi ungazuthi ihluphe nangabe uyakwenda ungazumosha imali yakho uthi wena usafuna consulta kumsimango vele uthi uthi ngiyakubaba Msimango ngiyomtshela ukuthi mina lokhu ngiyakwenda then siyakulungisa lokho ngakhohlwa ukusubscribe ku channel silandele share umfanekiso oqoshiwe la kwabanye abantu ufinyelele kubona babe nolwazi sibe isizwe sinolwazi sibe isizwe esivukayo sibe isizwe esivuka siyithintithe sikwazi ukuba nama relationship stable ngoba into ebalekile ukuthi umuntu nomuntu abe ku relationship abe stable uma umuntu esifazane iba nendoda eqotho na ube eqotho leyo ndoda la ufuna indoda iba nomfazi oyedwa ube eqotho kuyabe eqotho kuwena ibambisane nephambili impilo ifuneka ibone kudinga impilo lokho ngiyabonga siyabonga bokunene